ndashimira mama Bishop maze iminsi mwanarizaho sanga taza dutererana mu materaniro tubitekereje dukubitira Imana amashi amakanisa menshi uwo muco ni mubi menshi harabazabona cata gatumira abantu bakaja ku gatuti ibagafata telefone agacata ari Bishop izo ni bibi nje ko none kino gihe tugeze muri kubwizanya ukuri ikintu cyose mwizina tukara tukivuga ukuri nimba uri umushumba Bishop nuko atari hano nawaza dushikikira tukinza nkibona pastor wacu gawega ni inyamibwa buriya rimwe na rimwe inzashaka kubona ko abakorari batazabashaka kumva ahantu Yesu yamanukiye ubwira mugenzi wawe ngo nyuma y'ibintu byose hejuru abimana gusa mubwire kandi umubwire umutinyutse hejuru y'abakomeye twumvikana hejuru y'abantu bamanipira abandi kubera ko bafite ifaranga hejuru yabo haba Imana yonyine himbazwe mwana Mama we aha yo mu mutima ntabigituye mwihema ubuyibera muri mwebwe muzi kundi muragendana n'uyu munsi niyo muri ikumwe ntabigituye mwihema ubuyibera muri twebwe muzi kundi turagendana n'uyu munsi niyo turi ikumwe Imana yo mu misozi iyo Mana yo mu kibaya iberaho zitarimwe iyo Mana niyo turi ikumwe niyo Mana itigeze iremwa kandi nizagira iherezo nayo ubwayo yisanzeho iyo Mana niyo turi Imana yo mu Imana yo mu misozi iyo Mana yo mu kibaya iyo Mana yo mu kibaya iberaho itari iyo Mana niyo turi kumwe Imana yo mu Imana yo mu misozi niyo Mana yo mu kibaya zamura ijwi ryawe iberaho iyo Mana niyo turi kumwe ntabigituye mwihe ubu yibera muri twebwe umunsi ku bundi n'uyu tuzamura ibiganza tubihamye yemewe ntabigituye mwihe ubu yibera muri mwebwe umunsi ku bundi turagendana tumubwire ibitugoye twese mubwire ibiremereye ukavuga Yesu arabyumva mubwire cyabanga undi mubwire Yesu arabyumva mubwire ibiremereye ukavuga Yesu arabyumva mubwire cyabanga
umwizeye Yesu arabyumva ubwire ibiremereye umutima bavuga ngo Yesu arabyumva ubwire umutima ubwire umwizeye Yesu arabyumva. Bwana sifiwe. Hari twamubwira ngo kukumva yewe kirahari. Nagutakiye mbabaye uranyumva urantabara. 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 Dusubiremo. Bwana sifiwe. Haleluya. Tuzamure ibiganza gute. Ineza yawe narayibonye waserutse ngukeneye. Nagutakiye babaye uranyumva urantabara. Nagutakiye babaye uranyumva urantabara. Nagutakiye babaye uranyumva tuvugirize Imana karukaza. Suranga umukunga papa. Haleluya. Suranga umukunga. Mureke dutere haleluya nka zibiri ariko avuge ngo nagutakiye mbabaye. Buriya rimwe na rimwe nzashaka kubona ko abakorari bataza bashaka kumva ahantu Yesu yamanukiye. Bwira mugenzi wawe ngo nyuma y'ibintu byose hejuru abimana gusa. Mubwire kandi umubwire umutinyutse hejuru y'abakomeye. Twumvikane hejuru y'abantu bamanipira abandi kubera ko bafite ifaranga. Hejuru yabo haba Imana yonyine. Haleluya. Haba Kristo. Muzi impamvu ibi bintu bitahinduye abantu. Mbayaze urugero rutoya. Timubona ukumeze. Timubona ko mu maso nsa n'ukeye. Nuko nta makuru mabi mfite. Ubu nyine bombwira ngo Simiyoni umuhungu wanje hari uko yabaye. Ishusho nogaragaza itandukanye n'iyi mfite. Impamvu abantu bataragaragaza indi shusho nuko batazi Kristo. Mwomenya Kristo suko mwomera. Mwohinduka abandi bantu. Tugiye kuvuga ngo nagutakiye mbabaye nubwo yokureka kanya gato. Ariko mukecuru nawe oduhaye Yesu. Nagutakiye mbabaye uranyumva urantabara. Nabwiye abandi ngo ntabwo Yesu apfana n'abantu ibingibi tubatubona ngo Foursquare ngo yambaye agatuti ngo nico gituma ngo bigaragaza ko mfite Yesu. Nubwo Foursquare yonyima agatuti, Calvary kakanyima, Zion kakanyima, umuhamagaro wanje ntubranshija. Yesu ni ngaho portemanto y'umuhamagaro wanje uba mu ijuru ku Mana yaramanitse ikurura umugozi uwushogeka muri je
ni ukuvuga kugira ngo urwanye umuhamagaro w'umuntu uri kuri portemantiri ya kwa ba Yesu ntibishoboka. Nubwo utu dututi twoshira hari andi ma branch. Haleluya! Yadutakiye ubabaye aratwumva. Amazi niturangiza ko ndumva kera ye sentirage jewe sizanere ku bintu byinshi umukunga gutya. Pastor mbabarira uvuge gutyo kuko ndumva hari ahandi hantu nije mu bindi bizumba. Ngwino papa ariko kuraririmba neza wa Mungu. Barikiwe sana. Yesu agumugisha. Yesu agumugisha. Subiramo gutyo data. Haleluya. Dufatikanyiriza hamwe twese utekereze vya bindi byari byarananiranye. Uvuga ati nagutakiye mbabaye uranyura. Ineza yawe narayibonye waserutse ngukeneye nagutakiye babaye uranyuva uranabara nagutakiye babaye uranyuva turibane namwe nagutakiye ari wowe uranyuva uranabara nagutakiye haiye baba uranyuva yeme twafukama yeme we nagutakiye baba uranyuva zamura ikiganza cyawe nawe nagutakiye baba uranyuva uranabara nagutakiye baba uranyuva zamura ibiganza byawe nagutakiye uranyuva we turirimbane twese nagutakiye baba uranyuva uranabara nagutakiye baba uranyuva uranabara nagutakiye baba sase uranabara. Amen. Uyu muhungu tubana mu banaziri namutamiriye Burundi nandi Burundi adusangayo none kwemereye 20 ariko yaguha ariko umufuka afite $1 sinose guha akavuge andi magambo ndi ku mutima. Ndashimira mama Bishop maze iminsi mwana rezaho sanga taza dutererana mu materaniro tubitekereje dukubitira Imana amashi amakanisa menshi uwo muco ni mubi menshi harabazabona cata batumira abantu bakaja ku gatuti ibagafata telefone agacata ari Bishop izo ni bibi. Njeko none kino gihe tugeze macu kubwizanya ukuri ikintu cyose mwizina tukana tukivuga ukuri. Nimba uri umushumba Bishop nuko atari hano nawaza dushikikira cyo kinza nkibona pastor wacu gawega ni inyamibwa ibyo bintu pastor nkuko uzukunda ngo iyo twabuze nza kubona ukuntu uzumera uzamuhwera ugahwera ni nkuko natwe turi hano tuba dukeneye imbaraga zanyu. Ico kintu kuri mama Bishop Imana imumugisha. Haleluya. Ikindi undi muco muzamureke twiyegereza abantu iyo twagiye andi bazatwiyegereza pastor atambuke
n'agapapa atambuke n'abandi bayumbi bagiye b'abantu batandukanye batambuke dufatikanye murakoze. Shimwa himbazwa waramamaye Yesu urakomeye shimwa himbazwa waramamaye Yesu urakomeye shimwa himbazwa waramamaye Yesu urakomeye. Turanga igisiri